Zdravo svima i dobrodošli u Alpha 3 od Hello Neighbora. Tek sam ušao u igru i ovaj fantastičan jutro ušao. Rekao si. Kolaš se, kako si? Sad konačno vidimo lika, a prije nismo mogli da ga vidimo. Bravo, bravo Tiny Builds. Vidimo kakva je ona velika kuća. Mamma mia! Pa, ovo će biti interesantan gameplay, zar ne? Ok, znači, kao što sam rekao, zdravo svima i dobrodošli nazad u Hello Neighbor. Ovo je Alpha 3 i, pa, što da kažem. Pogledajte ovu, nemam pojma, giganta od kuće. Ok, znači, prvo idemo lijepo i polako, da imamo prvo da je podrum. Pazi, pazi. Ok, izgleda da smo mnogo toga sredili i plus frame rate je mnogo dobar i sad izgleda da imamo senke kad je na low, jer je ovo na low. Ne znam kako, ali jeste. Šta je ovo? Šta je za... Šta mi ti bre zatvaraš vrata? Nemo. Ničega nema na televizoru, naravno. Da imamo šta je. Ovdje moramo da istražimo celu kuću. Svetlo. Zakri se, zakri se! Komšija. Odlazi! To je bilo za malo. Ne? Ajde, šta? Komšija, jel li možeš molim te da... Ok, izgleda neće, ok, izlazimo. Pa... To mi je Alpha 3. Nemam pojma kako ćemo ući sad u podrum. Prošli put je bilo toliko lako jer... Jer kuća je bila toliko mala. A sada ih ima i... vetrenjač. Zatvoreno je htio sam da idem da... vozim se na onom roller coasteru. Komšija, ti si pravi Dosanjaković. Dobro. Sad ćemo da dajemo... Kamere! Odakle sada... Kamere tako... Ne! Što bacaš na mene? Komšija, što bacaš? Mleko? Bacaš mleko na mene? Ok, ne znam zašto bacam mleko na mene. Dobro, šta god. Samo odlazi odavde, molim te. Hvala. I moja kuća izgleda mnogo bolje nego prošli put. To je dobro. Dobro. Šta ću da radim? Već radim ovdje. Ajmo prvo iza kuće da imamo šta tu ima. Lako. Ne se dukati kao prošli put. Ajde. Joj, molim te, nemoj. To je jednog mleka. Ej. Hoćeš li... Prestaneš to, molim te, koči, ja sam tek ušao u igru i ti počinješ da me... Da me ubijaš ovdje. Mislim, takav je igra, ali šta da kažem. Ok, evo struja. Gdje se struja? To ne sara. Eno onog mleka. Da vidimo šta je. Uzmemo jedno. Molim. Čekaj, možemo dođemo ovdje. Naravno. Vidimo šta je. Glue. Lepak. Što imam pokušao da uradi da me zalepi za zemlju? Uj, ne. Ovo nije normalno. Ovo je još teže nego Alpha 2, to se vidi. A dobro što je sam malo mračno da bude strašnija atmosfera. Što ću da radim? Ok, znači moramo nađem način, kao i uvijek, da uđemo u taj podrum. Ali da nas komšija ne vidi, to je sada problem. Ako uzeli smo flashlight, molim te kutio, nemoj. Ok, idemo brzo. Lift, ja odo... Stepenice. Ok, idemo ovdje. Molim.
Okej, mogu da vidim šta je unutra. Mogu da vidim. Šta je unutra? Okej, neka obična mala soba, ništa više. Zlatna jabuka! I ključ? To ne zvuči baš dobro, ali okej. I da nađemo zlatnu jabuku. Uđe ovdje, imamo nešto ovdje. Šta bre? Šta? Konče, još plašit me svaki dan. Okej. Gdje smo sada? A tu? Zašto? Dobro. Ne, sad. Opet. Oj, stvarno! Misli on se... Ne, sad nema šta, nema. Usporio me sa lepkom. Molim, da si ne loziš, nećeš ući. Možda prestaneš sa tim glupanim lepkom. Okej, uzmemo kutije i idemo do ovih vrata. Šta? Ja vidim sad, šta je ovo? Čekaj, dobra, neće pitam šta je to, obrnuta kuća. Kutija. Okej, pošto će ovo potrati malo, pusti muziku! Just quit my gig at Freddy Fazbear's Pizza, and I'm starting over fresh. Hello, neighbor. Nice to meet you. Let's go. Picked up a new job and the pay is good, so I got relocated to this neighborhood. Can't say if I'll stay for good, but I love how quaint and safe it looks. Just moved in, so I better unpack. If I leave a mess, a neighbor might get on my back. Clean up your yard. Get inside, check that off. Power, lights, better get them on. All these boxes off of my lawn, put them in my little house where all of them belong. Guess the checklist is already done. Was that a car crash? What's going on? Who's that across the street? A strange man I ought to greet. Just hope he's not another freak. On second thought, I'll leave and try my best to go off to sleep. But why would he lock the basement door, then board it up with a 2x4? What's he up to? I can't ignore. I wonder what the rubber gloves are for. I'd like to find out what he's hiding. Won't be the last time he's caught me spying. I'm only running for the exercise. I swear to God, I'm not terrified. I've got suspicions, but I don't know why. Should I go say hello? Or should I just say goodbye? I'm really not a nosy person, I swear. Just let me poke around your house, and I'll get out of your hair. Curiosity killed the cat, but I'll be next, I can promise that. Yep. Keep my head down while I'm creeping. He was in the kitchen, how'd he see me? Sorry neighbor, just passing by. Beautiful day we're having, right? Just minding my own business. I'm definitely on his shit list. Screw this, what the hell? I'll just go introduce myself. Walk up to the door, ring the bell. We could be pals, that'd be swell. Just woke up in my bed with a pain in my neck and an ache in my head. Look at the bright side, I'm not dead. I should move out, that would make sense. Or I could try again. What a mess. Molim! O, mamicu ti, jesi li ozbiljan? Znaš šta, ovo je dosta... Znaš šta bre, ne mogu više, gotovo, ćao bre, ćao, idem negdje drugdje. Okej, ovo je definitivno najteža igra Hello Neighbora koju sam ikad igrao. Okej, ajde, to! Mamicu ti bre, okej, konačno sam ušao. Hvala zlatna jabuko i svi živi, bože moj, ajde uđimo ovdje. Okej, znači da budemo sad pažljivi. To su ona vrata. Sve smo uspjeli. Na neki način. To nismo. Imamo ovdje zlatni ključ. Pa, kako planiraš da ja dođem? Okej. Znači, ovo je zaključeno. Okej, šta je unutra? Ovdje imamo Kako će... Otkrio sam jednu malu taktiku pre nekoliko minuta. Nisam snimao, znači ovako. Upaj sat, lazi odavde, trčat ću do ovde. Skočimo ovako.
kračujem, samo da nije ovdje, to je sad jedni problem. Okej. Okej. Uđi. Uj, tu je. Okej, ta taktika nije uspjela. Okej, znači... Nekako sam uspio da dođem ovdje, jer sam zabogovao kroz... Da, već vidite. Okej, šta me briga. Okej. Prvo, odblokirat ćemo sa vrata. Tako. I još jedna vrata. Ova kuća nije normalno, ozbiljno. I možemo do... Ne možemo. Stvarno, ajde, držimo. Okej, znači vidimo da ima ovdje... Evo ove... Uštajde. Dođi kroz... To! Okej, idemo. Napred. To! Šta je ovdje? Ništa. Ovdje, ništa. Ovdje, ništa. Okej, šta je ovdje? Što ovdje? A kama, ajde bre, nema... Okej, uključimo svjetlo. Nema ništa svjetla. Ovdje? Kako da znam šta je ovdje ako nemam svjetlo? A, treba mi flashlight, to hoćeš da uradim. Treba mi flashlight, a? Okej. Čekaj malo. Zaboravio sam nešto da uzmem, bre. I dole. Zaboravio sam nešto da uzmem popuno. Da uzmem magnet gun. Da je mogu uopšte da je uzmem u ključ. Samo da vidim gdje je to. Znam da ne ide između. Ali ovdje. Ne, nije ovdje. Ajde bre, bacaj. Ne, nije ovdje. Moram da nađem to da im mogu uopšte da uzmem ključ. Ne. Ne. Nema šans da nađem to. Možda je ovdje? Bač, kutija. Evo ga. Daj. Evo ga, daj, uzmi to. Puši ga komšu, uzmi bre, ajde. Šta ćeš, a? Trebalo mi je 10 minuta da nađem tu glupost, ali okej, konačno sam našao. Znači magnet gun, ovo mi pomaže da uzmem šta god. Ne bacaj to uopšte, ovo mi definitivno treba. Ok, sad idemo tamo gdje treba da idemo. Idemo ovdje. Smiri se, smireno. Smireno i opušteno. Evo ga, ajde, kraučuj, i to, okej. Tako, hvala. Sami ti, ne trebaš, ti možeš. Pališ ovdje dole, tako, hvala. Nisam siguran šta ću tu radim. Pa... Konačno sam uspeo. Ovaj komšija neće da se tetira se nam, a? Baci ovo. I evo ga, prelepi ključ. Šta? Yes! Ključ. To! Ti mi više neće trebati. Hvala. Komšija, molim te, možeš da prestaneš s time? Našao sam ti sve živo, ne treba više ništa. Okej, sada možemo konačno da idemo kroz ono... kroz ona vrata. I glupa je kamene, neće ništa pomoći. Ovdje sad možemo da idemo... To... Ne... Okej. Pa, ovo je interesantno mjesto, znate. Okej. Što je bre ovo? Šta god se to, idemo ovdje.
To! Konačno došlo ovdje bez bagovanja glupave igre. Sada, možemo šta god uradimo, nemam keycard, uzmem keycard kao što smo i prošli put. I sada, neću, sad se plašim da izađem bilo gde. Nope. Znači ovo, sad možemo dođemo ovdje. Šta bi ovaj komšija radi? Okej, sada konačno možemo da... U stvari treba nam kutija. Baci! I... Konačno! Sada samo da idemo gore. To! Ajde! Polako, polako. I stigli smo konačno! Okej, ovdje treba bude soba sa crowbarom, znači... Izgleda ćemo morati da probamo kutije. I... što nije toliko strašno, možemo mi odmah da uzmemo našu kutiju. Okej, ovdje, brzo. Brzo. Hajde. Već jednom. Ajde i to! Šta bre? Znam da će raditi to! To trebalo je dugo vremena. Gdje je crowbar? Evo ga. Uzmi. Kupaj crowbar. To. Sa crowbar izgleda mnogo drugačije nego što je u Alpha 2. Sada kutiju. Uzmi. Bum! Idemo do basementa! Ključi ovo. Ključi to. Ajde! Ajde, blizu! I idemo! Ha? Komšija? Plačeš? Šta je ovo? Komšija? Što plačeš? Šta se dešava ovdje? Svini. Komšija? HelloNeighborGame.com. Eto. Gotovo. Nema pojma šta je to bilo, komšija plakao, što baš i nije u redu da gleda. Ja ne mogu da niko plaće, čak ni kriminalac. Znači, to je bilo to za Hello Neighbor za danas. Hvala što ste gledali, ako ste uživali ostavite like ako želite i sub ako želite i vidimo se sljedeći put.